Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Haka arp kandai terek unai lur. Kaladan ke jingi kendo lang jong kakur Wahlang banyak keran halor ki kam ki jam ki bedai bat ka bah kamiat jong kani kakur. Ya kani ke jelang la pelong haka yeng shong dorbar jong kasnong mission. Bat hadin ke jelang keren kam la penbuat ru sa ke jingi lang Pynkup Burom ye ki Samla pulih ki bedai na kakur Wahlang. Haka ni ke sini la Pynkup Burom ye ki nyongon ki Samla ki bala pas bah haka eksamen secondary school living certificate. Kat sangot ye ki bala pas bah haka eksamen higher secondary school living certificate bat sangot pat ki dei bala pendap ye ke degree.